अहानबदा मरग पाव पिजरी COVID-19 की अहम वेब थेंगनबा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चेयरमैन ओइबा स्टेट टास्क फोर्स फॉर कोविड केयर कौबा अमा सेमले हाइना हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंदोक्रे ला गणेशन मणिपुर की तरातरेट लक्सुबा गवर्नर ओइना वासक लौख्रे एम सुन सिंधुना चकलाम खोंगचकी यांखई तरुक लक्सुबा निंगसिंग थौरम पिसुम चिंगा मचागी निंगसिंग खुबमदा पांगथोख्रे PMJKAY की मखादा फंगफम थोकपा चाकथुंग COVID-19 की वैक्सीन कापतबसिंग दसु फंगहनगदबनी हाइना मणिपुर हाई कोर्ट ना इंटरिम ऑर्डर अमा थोख्रे खुरुमजरी मम्मी टीवी न्यूज की मणिपुरी प्राइम टाइम पाव पिदेंग ताबिरी बसिंगबु सिल्की चनंबमना तराम नोकचरी हौजिक पाव संदोकनि पिजरी COVID-19 की अहम सुब वेब यूरोप मतमदा अंगांग सिंग द हेन सोखलकप याब मरमना मधुबु लाक्सनबगी पांदमदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना चेयरमैन ओइबा स्टेट टास्क फोर्स फॉर कोविड केयर कौब टीम अमा सेमले हाइना हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंदोक्रे वाफम असिंगा से लंफल पाते लेबा स्टेट ऑफ्थाल्मिक सेलदा मणिपुर की ओइना COVID-19 स्टेटस की मतंग द पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनबगी थौरम अमदा डॉक्टर के राजोना फोंदोक्खिबने हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर अमदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल ऑफिसर ने चिंबा ऑफिशियल कया याउना पांगथोकपा थौरम अदुदा डॉक्टर के राजोना हाई COVID-19 लाइचत की अहम सुब वेब तगे अंगांग सिंग मपुंग फाना ngakthokpa ngamnaba स्टेट टेक्निकल कमिटी ने वारेप लौरगा चाइल्ड टीम अमसु सेमदुना लेरे टीम असना खंगलकपगी मतुंग इन्ना हिदाक मरफुतरा हुमदोई अंगांग सिंगिदमक थौरांग तौनबा हाइरकपा लेरे लोइनना इंडिया गवर्नमेंट की माइकैदगिसु क्रिटिकल ड्रग्स निपाल अंगांग सिंगदा सिजनबा याबगी अयाबा पिरकपा लेख्रे हाइरिबा हिदाक लांगथक अमदी अहेनबा पोटलम सिंग थौरांग तौरगा थमनबगिदमक इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज की मखादा सेंफम सिंगसु काइथरकले महकना मखा ताना हाई अखोई स्टेट असिदा चाइल्ड स्पेशलिस्ट वाटपना मरम ओइरगा अहुम सुब वेब असिदगी अंगांग सिंग मपुंग फाना ngakthokpa ngamnaba मेडिकल ऑफिसर अमदी स्टाफ नर्स कया चाइल्ड केयर की मतंगदा ट्रेनिंग पीबा हौरे लोइनना रिम्स जेनिम्स प्राइवेट हॉस्पिटल अमदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगदसु अंगांग सिंगे अहेनबा बेड अमदी ICU थौरांग तौनबा खंगनकिबा लेरे स्टेट की माइकैदगी लौखटफम थोकपा चेक्सन थौरांग सिंग लौखटपगी मथक्ता मियामनसु COVID-19 की चना कांगलोन सिंग अदुमक ngakna चटपा मथौताई लोइनना हाइरिबा चना कांगलोन सिंग असि ममा मपा ओइबा सिंगनसु अंगांग द तंबीबगी तंगाई फदबा चाउना ले पुमनमक सिंग असिगी मथक्ता अंगांग सिंगबु अहुम सुब वेब असिदगी ngakथोके हाइरबदी युमगी अहलमन सिंगना COVID-19 की वैक्सीन कापा असिसु ख्वाइदगी मथौताबा अमनि हाइना डॉक्टर के राजोना मखाताना फोंदोखी यकोइना हुजिक खलिसी फर्स्ट वेव सेकंड वेव की मतुंगदा कोइना थर्ड वेव अमा लाखद्रा हाइना अफंग आइसिना मसी हाइना बले मसी दमक्तसु एकोइना सेम साबा होचरे मसी ममांगदा आइना हाइजनिंग मसी हुजिकसी मयामसी अकोइ पॉजिटिव ओबगी मसिंगसी अदु मखोइ पुरा जीरो सत्री सीबगी मसिंगसी जीरो सत्री सुमसुम हंदरपगी वानी अदना आइना प्रचार हाइजनिंग मसी होजिकसी अखोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से मसीदी अमहेन कंजननिबा अन कशु मयामना कोइना थारगो बमल आई हागसु पाखनिया लेके मरमदी करिगिनो हाइबदा एकोइना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सी खरेन कन्न तौबिबा अदु वैक्सीनेशन से खरेन ग तौबिबा मसीना अंगांगदसु गाथोकदरिबा तमिलनाडु स्टेट BJP की प्रेसिडेंट ओइरमबत नतना BJP की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट फावो ओइरमलबा ला गणेशन ngasi मणिपुर की तरातरेट लक्सुबा गवर्नर ओइना वासक लौख्रे वासक लौबगी थौरम अदु ngasi अयुक पुंग तरा ताब अदवाइदा राज भवन के दरबार हॉल द पांगथोखी गवर्नर की वासक अदु मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस PV संजय कुमार ना लौखिबने वासक लौबगी थौरम अदु हेक लोइबगा तरा सुबा IR
BG Commanding Officer SS Jogesur Sharmana Parade Commander Oiduna 1st MR 6th MR Amadi 5th IRBG Contingent Amana Manipur gi Governor La Ganeshanda General Salute Pibagaloinana Guard of Honor PK Wasak Lobagi Tharam Aduda Manipur gi Chief Minister N Biren Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Works Minister T.S. Biswajit Singh Agriculture Minister O Lukhoi Kafin Pidi Minister T.S. Satyabrata Nachingba Lenga ki Maru Oiba Luchingba Singsu Saruk Yaki In Kumja Lesing Amaga Jamapal Hongfu Mangagi, August Kitang Kuntareta Tokiba, Chaklam Kongchetki, Yankai Taruklak Suba, Ningsing Tauram Nashi, All Manipur Students Union Amsuna Sindana, Pisum Chingamacha Deleba, Chaklam Kongchetki, Ningsing Kubamda, COVID-19 Laichetki SOP Ngak Napang Tokre. MSUGI President, Haubizam Chalambana, Pisumgi Chingamachada, MSUGI Firal Chinkatuna Haudokiba, Nasigi Mapung Ebatauram Aduda, In Kumja, Lising Amaga Jamapal Hongfu Mangagi, August Kuntareta Toki Batodok Aduda, Tawai na Ponta Pikraba, Oinam Nabakumar, Waikom Nilamani, Laistrom Chaubal Amadi, Nong May Kapam Pramodinigi Mafamda, Leisu Katina Ikai Kumnaba Utki. Chaklam Kongchet Kiningsing Tauram Aduga Mari Lenana, All Manipur Students Union MSUGI President, Haubizam Chalambanahai, In Kumja, Lising Amaga Jamapal Hongfu Mangada Tokiba, Chak Tang Bagi Taudok Aduda, Matam Adugi Mahiroi Sing Nalokiba Taudang Adu Sing Taningaini, Taudok Aduda, Mahiroi Sing, Ching Piu Haina Haizabada, Ching Pi Bagi Mahutta, Tamtina Ot Nebikiba Adu Ningsing Lubada, Tamoy Kainingaini. Taudok Aduda Oinam Nabakumar, Waikom Nilamani, Laistrom Chaubal Amadi, Nong May Kapam Pramodini, Tawai na Ponta Piki, Ngasi Tangay Fadana Changba Potlamsing, Miyam da Fanghanbada, Politics Toba Manbagi Mami Tarib Asi, Marilay na Basing na Makata na Chatadana Bhot Nagadabani Haina, Haubizam Chalambana Makataki. Masagi sendong takhanba mioi bagi chakhauda karbar tawriba adugumna karbar wala sing aduga manara kanda khuching ge sak tang thon matam adugi mahiroi singna aikoina lari khak tamba yaraktaba aikoina charam chadatna raba matamda aikoina nanganda lekhau poba ngamaktaba matamda aikoina matam adugi mahiroi singna matam adugi paliba lengak tuda aikoina cheng piu sak piu hana sangsingkhiba adugumba khongjang aduda cheng amadi sak pibirakpagi mahuta yamna minungsi haitana khungubut amadi nongmai guli oina pibirakhiba adugumba yamna tamthiraba yamna sathiraba thodok aduda thawaina ponthha pikhraba athobi sing tungi mirol Damakta, Mangjel Taraga, Miam Damakta, Katolam Punsi, Adobo, Equina, Kai Kumna Utpoina, Sahi Kuding, Pangtokuna Lak, Lang Kong Numit, and the Sahiga Taraga, Yankai Tarulak Suba, Toromasing, Hoi, and see, Sipamu beginning with the Sangi, but saying a Seputona Bohona, but the Yamna Wana Honoriba, Long missing the Soiquina, Karigumba, the Caro Riba, Magma Saxing, Adop Hangana Bohonamatamda, Italocom, Matixana Maranka, Tambitaba, Msangiva, Harpa Wuda, Equina, Politics Taurakanda, Equin, Long missing a sin, a Hingyar Eka Panda, Pawayam, Wana Pangamba, Machina Maraborakanda, Longi Tawai Mankaba, Equinamiana, Hangara. Pangakani asigumba luraba tanja asida ikoina miyobene hingba sangliba chak ase sidai sa makhata na karba tawrakanda ikoina khusengwe ba chak tangbo sum hanjena jina thona na bagi poram ama da satharabra haibaje akoigi mairo singye wakhalda phaujai Pisum Chingamachada, Athobasing Asida, Leishu Katlaba Matungda, Tauramgi Sarugama Oina, Dana Manjuri University Campus Manung Dalaiba, MSUGI Mayai Lushangi, Multi-Purpose Holdasu, Jaklam Kongcha Kiningsing Tauram Makatana Pangtuki, Tauram Aduda MSUGI Hanigi President, Leihau Tabam Sarachandrana, Chief Guest, DM College of Arts ki Principal, Dr. Chungkam Silara Manina, Guest of Honor Amadi, MSUGI President, Haubizam Chalambana, Tauramgi President Oina Saruk Yaki. Yankai Taruklak Suba Chaklam Kongchat Zaribam District ki Babu Parada Leba All Manipur Students Union ki Conference Hall Dasu All Manipur Students Union MSU District Committee Zaribam na Sinduna Pangtoki Tauram ki Ahobada Athoba Amadi Athobi Singi Mafam Singda Minute Ani to Minalep ni Kai Kumna Utlaba Matung Leisu Katki Tauram Aduga Mari Lainana All Manipur Students Union MSU District Committee Zaribamgi Vice President U Boris Nitay All Manipur Students Union na Chahi Kudingi Leptana Pangtok to Nalakpa Chaklam Kongchat Asi Handag Chahi gi Oinadi COVID-19 gi pandemic asana maram oiraga Yam na jam na Pangtok le haina mahak na Fongdoki MSU na Leptana Chahi Kudingi Pangtok to Nalagliba Angan Marsas de
सरलाम खोंचत हदक चही की पेंडेमिक मरम मोरगा याम चावना पांथोक ngam अदुबु अथौबी मखोय मरी की मफमदा चमना आई ले कटलगा लोसनजन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY की मखादा फंगफम थोकपा चाकथुंग कोविड-19 की वैक्सीन कापतबसिंगदसु फंगहनगदबनी हाइना ngarang मणिपुर हाई कोर्ट ना इंटरिम ऑर्डर अमा थोकतुना मणिपुर लेंगाकता खंगनख्रे चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसोंग जस्टिस लनु सुंकुम जमीर की डिवीजन बेंच अमना ताकिबा ऑर्डर अदु एडवोकेट अखाम रोमिला की खुथांगदा थांगजम सांता कौबा मियोय अमना फाइल तौरकिबा पिटिशन अमगी मतुंग इन्ननी हाइरी खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिहुत अमना वैक्सीन कापतब मियोय सिंगदा PMGKY की मखाद पिथरकपा चेंग हवाई पीरोय हाइना फोंदोकिबा वाफम अदु वैक्सीन कापत्रबा मियोय सिंगी फंडामेंटल राइट्स खोंगाउनबनी हाइबा वाफम पिटिशनर की माइकैदा लेखिबा सीनियर एडवोकेट जैना कोठारीना हाई कोर्ट थमकी वाफम असगी मतुंग इन्ना वैक्सीन कापत्रबा मियोय सिंगदसु मखोय की फंगफम थोकपा चाकतुंग फंगहनगदबनी हाइना मणिपुर लेंगाकता मणिपुर हाई कोर्ट याथंग असी पीखिबनी लोइनना वैक्सीन कापत्रबा मियोय सिंग मसा मसाना वैक्सीन कापपा थोरकनबा लेंगाकना मखोयदा निंगथिजना ज्ञान ताहनगदबनी हाइनसु डिवीजन बेंच अदुना मणिपुर लेंगा की पुंगनिंग चिंगसिनकी हौकिबा पुंकुन मरिदा मणिपुर की मियोय लिसिंग अहम चामा मरफुतरा मापल कोविड टेस्ट तौबदा मियोय चहुम तरामाथोय नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगा लोइनना स्टेट असेदा लाइना असिना नापा मशिंग लाख अमा लिसिंग तरानिथोय चाट्रुक हुंफुतरुक यौख्रे लाइना असिना मरम ओइरगा मियोय अहम लेखिद्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगे ngasi numidang wairang pung mga faubada fangba paw amagi matung inna मियोय चामरी तरानीपाल नाबा फदना डिस्चार्ज तौख्रे नाबा फरकपगी अपुनबा मसिंगना लाख अमा लिसिंग तरे चामरी तरा सुख्रे एक्टिव केस लिसिंग अहम चामरी मरफुतरुक लेरे लाइना असिना मरम ओइरगा लेखिदबा मी की अपुनबा मसिंगना लिसिंग अमा चाट्रेट हुंफुतरानी फगलकपगी चांगना चादा मरफुतरा मंगा दसमेक अहम अहमने कोविड लाइना असिदगी ngaktoknaba leingakna paikhatpa thausil amagi makhada miyoi kaya amasu nimit khudingi covid vaccine kapthokli covid vaccine kapthokiba masing ngasi faubada miyoi lakh taramanga lising ahom chanipal kontra mapalni ngasi bir dikan razid international airport amadi tongan ba highway da lakpa driver amadi handyman chatruk homfatara nipal test toki hauki ba pungkon marida D type oxygen cylinder lising ama chahum kontra mari amadi B type oxygen cylinder chahum kontaruk manipur gi tongan ba analaying sangsingda fanghanba ngamkre haina covid-19 command control room dagi fangba paw asina makhatari मथंग चहीदा पांगथोकदौरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की पोरम यातनबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC की मणिपुर की इलेक्शन ऑब्जर्वर जयराम रमेश अमदी रिसर्च डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रणजीत मुखर्जी ngasi इम्फाल दा थुंगलख्रे कांग्रेस की लुचिंगबा हानेगी यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश ना बीरटिकैन रजेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता हेक थुंगलबगा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट एन लोकेन AICC के मणिपुर इंचार्ज भक्त चरणदास कांग्रेस के MLA सिंह अमदी MPCC की मकोक थोंगबा थौमी सिंह ना ओकी मणिपुर की खोंचत असिग मरी लेनना जयराम रमेश नहाई मणिपुर दा अमुक हन्न लाकपदा नुंगाइबा फावी मणिपुर दा नुमित मरी मंगानी लेखिगनी कांग्रेस पार्टी की ओइना लाकदौरिबा मिखल असगी मतंगदा थबक थौरम कया पाइखतनबा सेम सारे हाइना जयराम रमेश ना मखा ताकी Well, I'm delighted to be back in Manipur, one of my favorite places. I've been here many times. I'm delighted to see old friends and I look forward to my visit here. I'll be here for another 4 or 5 days and I'll keep coming back, of course, now that elections are around the corner. So let me say how delighted I am back to be back in Manipur. Okay. Marak asida ngasi numit yung matung pung ahum taba matamda AICC ki mihut sing asiga loinana MPCC ki coordination committee ki mifam ama pangthokre haire
Manipur gi isu pumnamak Manipuri singna solve tawgadabani Delhi dagi laklaga solve taw oithokloi maramaduna One Voice One Northeast haibu wakalonda National People's Party NPP safung lakibani haina Manipur gi Deputy Chief Minister Yumnam Joykumar na fongdokre Wafam asi NPP gi Ketrugao Assembly Constituency ki Block Office hangdokpagi tawramda Chief Guest oina saruk yakiba Yumnam Joykumar na fongdokibani National People's Party NPP Manipur State की General Secretary Organization ओइबते नटना Ketrugao Assembly Constituency da mirep oigadoriba Sheikh Nurul Hassan Sinduna Ketru awang lekai gi top khongnang makhong da pangthok ki bathauram aduda Joy Kumar nahai ing kumja lisingani kunithoi da pangthok kadoriba State Assembly election asida NPP gi mihut masing yamna mai pakani haibagi thazabale masi oina bohotnabada miyam gi support mathautai miyam nasu party asinung sibiduna awon ba Manipur ama oina bohotnabada mateng pangbiu hainasu Deputy CM na makataki mapan gi mina laga khoi sanaraga khoi se khogat pangam adum legini ado khoi NPP di adu to handana ba khoi sana isagi decision no hona ba notice ki problem mein am deiba कोई मणिपुर स्टेट की प्रॉब्लम लेबो में हमसे कोई ले रिबो कोई ना कोई मपाती की ला कमुना लागे मसी सोल्व तो बिगदो उन्नति कोई लेबो प्रॉब्लम से कोई मनु लेबो कोई ना खन्नरगा अदु कोई ना सोल्व तो गदो में खेत्रीगांव की मसी लेबि लेबा अदु मसी लाखो लमदे जो बेजु मयान न तोगा सदोक्रेगा सिगुमो पार्टी सिना क्या हम ममोन थाजबा थमगा कमाइदो स्वाइदों तो को पर्सन को तबियो अदु तबिगा सुखसोय सोइदना कोई कैंडिडेट नूरुल शेख नूरुल हसन बो मतंगी इलेक्शन दा सोइद माय पार्टनर बा माय पापु याम साउ हेलो माय पार्टनर अदु माइदो तबियो हाइबो वकम खरसी थमगा एक्सरसाइज Sheikh Nurul Hassan keynote address piraga haudoki bathauram aduda NPP Manipur State ki working president kai Samthang Assembly constituency ki MLA LZ Kumar na hai miyam ki mihut oiriba singna afaba thabakta fai haiba phattaba thabaktana phatte haiba ngambagi wakhalon tangai fadana leigadabani tabak khodingmak thamoi sengna tawba mathau tai haiba wafamsu mahakna fongdokki I notice a big one in a high chin man hit the young chin up in the heavy given to the Nathaniel. See, I do what I got to get like an in a house going to come better. I do target up after punching the equipment. Look, living in a machine, a shoe shoot the lady. I do machine, a shoe shoot the same machine as shower the other day. The daily nickney. I didn't daily see Nick and the number of the child targeted. These people coming from the northeast must say up in the Shiva, they've had over. What do the Kalay and I was taking all in, I would take what I say. National People's Party kal Manipur ki oiba National People's Party oiba chahi manga amsu taragi lakado makki development program issue me face to naba masida achoba makki masna iba do logado makki mayam na mayam chi phamdra le Thauram aduda NPP gi maru oiba thaumi sing amadi party asigi candidate oina thorakadaba singna presidium member oina saruk yakhi Imphal East ki SP and Herojit ki midyang makada Imphal East Commando gi Oshi KH Henry na luchingba police ki khongbu amana ngarang numit yung matung pung ani minute kunrom tarakpa adwaida Imphal East manung chanalaiba Andro Yairipok ki mafam singda operation chathabada Yairipok Thambalnu market tagi Pripa ki kadarni haiba miyoi ama khutlaiga kona na fare haire police tagi fangba pau amagi matung inna faraba miyoi adudi andro khuman laikai dagi wai lukhoi chahi kunipal apokpa laikhedraba wai maipakni mangondagi police na 9mm pistol ama amadi kapa yariba maru manga fagat ki haire United People's Front UPF Manipurna Miyamgi Amadi Leibak Kunai gi Thauda Purakpa Chahi Kunhumdoi Mapum Farakpaga Mari Lainana Miyamda Yaifa Paujal Pirakli Hayeng Pangthokadoriba Kunhumdoi Suba Mapok Kumon Asiga Mari Lainana UPF ki President N Rupachandrana Pirakpa Yaifa Paujal Dahai COVID-19 gi laichat lakibadagi iramda Manipur asidasu khongjal yang hiram kayada mai on sinduna thauda pangbada achauba apanba ama oiduna lakli adubu pumnamak adu namkhaiduna lamdam asida singnarak pakayadi UPF Manipurna mafam matam chana mayong yaduna lakli COVID laichat asina UPF Manipur gi mapokumon thauram
थंगना थंगना चाही अनिरक मियामगा पुन सरुक यामिनदुना पांगथोकपा ngamhandre चाखतपा हाइबसी मियोइबा खुदिंगमकी पांडमनी अदुबु चाखतपगी मिंगदा यलहौ फुरुप अदु मुथतकीबदी मियोइ अमतना पामलोइ मणिपुरदा बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर्स रेगुलेशन लिसिंग अमगा चनिपाल हुंफुतरा हुमदोइ चटनरबसु मदुबु इफेक्टिव ओहनबा रूल्स रेगुलेशन अमदी गाइडलाइन सिंग यामना मरिक चुमना सेमहौबा अमदी चंगी मितोप सिंगना पास परमिट पाइद्रगदी चंगबा यारोइ हाइरबसु रेलवे यौसलप मतमदा कमदौना पास परमिट अदु पिगनी चेक तौगनी अमदी कमदौना चंगहलोइदगे हाइबसे लेंगाकना मफम मतम चाना मतिक चाबा कांगलोन सिंग सेंबिगदबनी हाइनसु महांगना मखा ताखी हौजिक ब्रेक अमतंग लौजरी Saraswati Charitable Trust, BSc Forensic Science, BE Cybercrime Security, Diploma in Pharmacy, BSc Medical Laboratory Technology, BSc Radio Imaging Technology, BSc Operation Theatre Technology, Diploma in MLT, RIT, ODT, Dialysis Tamnabagidamak, Manipur ki mapanda Chatrabasu Yaragani. Manipur University da affiliate Tauduna, Pharmacy Council of India, Amadi, Ministry of HRD, New Delhi ne approved Tauraba, 100% job oriented Oiraba, Saraswati Charitable Trust Pangaida, course sing से इंग्लिश अंगनी कुनमाथोई कुनिथोई सेशन तमनबगीदमक एडमिशन होजरे हेना कुपमोरगीदमक कांटेक्ट तौबियो सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट पांगई 9856575163 नत्रगा 9402233554 Kausha College of Engineering, Karnataka ki 2021-22 ki oina admission housari. Karnataka government as sakhang bagaloinina AICTE amadi UGC New Delhi nasu sakhang loba college asi Visvesvaraya Technological University Belagavi affiliate toba college ni. Akupa marol ki damag Imphal ki Y Academy da contact tobiyu natraga mobile number 8730925131 natraga 8904616171 da contact tobiyu. Ibema, nangbu mobile dila sanal le anu kaidoroge. Mi namanabi laije hoidi kari paramedical tamba chatle habra kaino. Ado nangsu khara chalaga hangu sodana. Yumda game sanaraga adwain sum laibido kanaroiba. Chak charse lao. Lao ko. लाइजले खिब्रता म मादी सिम्स मेडिकल तंबसर खिने आई कोना मुलागे ब्रेक मतुंग तराम नुक्चरी गुवाहाटी दा लेबा इमा इमोइनु प्राइवेट लिमिटेड न सकनाइरबा अयिबा अमदी मितै लाइनिंग लिचर्ट संदोकपदा अचौब थौदांग लौरिबा चनालुखोय हराउ तयामना ओख्रे तराम ओकपगी थौरम अदुदा कल्चरल एक्टिविस्ट चनालेम्बिसु सरक्याखी थौरम अदुदा इमोइनु प्राइवेट लिमिटेड असमगी लाइसांग पुरेल होजाइनोबिन साफोंबा ऑफिस बियरर नबचंद्रना खुदोलपोट पीदुना तराम ओखी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलेबा मचिखुल अमदी गोमी एल सिजांगखुल अनि की मरक्त लेरिबा लमगी ngमखै की मतंगदा कुकी चिप्स एसोसिएशन टेक्नोपल ब्लॉक ना लौरकलिबा वारिप असे मची लैंड प्रोटेक्शन कमिटी अमदी मची विलेज अथॉरिटी ना यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदरकली एल सिजांग विलेज ना मखोय की लमनी हाइना क्लेम तौरिबा लुंगकुंगना लुंगना अमदी कैदिकना फौकै टेकपा लम असे मची खुल की लमनी हाइबसी पुवारीदा अमदी डॉक्यूमेंट कयाना ताकलबा वाफमनी हाइरी मची ब्लॉक हेडक्वार्टर लेबा मची विलेज अथॉरिटी की ऑफिस ता मची लैंड प्रोटेक्शन कमिटी अमदी मची विलेज अथॉरिटी ने सिंधुना पांगथोकीबा पाउगी मिफम अमदा मची खुल की खुलाकपा एल मिनाइसिम नहाई मची खुल अमदी एल सिजांग खुल अनि की बाउंड्री की मतंगदा कुकी चिप्स एसोसिएशन टेक्नोपल ब्लॉक ना था अस्सी की तांग कुन हमदोई द पिरकपा चेरोल द पल्लिबा वाफम सिंह असी मची लैंड प्रोटेक्शन कमिटी अमदी मची विलेज अथॉरिटी ना यामना कन्ना यानिंग दे मची ब्लॉक मनुंग द लेबा खुल सिंगी मनुंग द याउदबा एल सिजांग खुलबु मची सामुकोम अमदी सिमांग खुल सिंगी मरक्त लेबा खुल अमनी हाइना वारेप लौरकपा असी यानिंग दे मरमदी एल सिजांग हाइरिबा खुल असी टेक्नोपल ब्लॉक की मनुंग द लेबा खुलनी
मरम इचा चादना मची ब्लॉक ता चनबा सामुकोम खुल कालगा मची की लमद चंगसलकपा असि मची खुल की मियामना याबा ngamloi मची खुल की पुवारी का सागोनरकलबा लुंकुंगना अमदी कैदिकना असि युम अमतसु लैतबा एल सेजांग विलेज की कांगबुना मखोय की लमनी हाइरकपा असि यामना लानबा वाफमनी हाइनसु महकना फोंगदोखी टेक्नोपल ब्लॉक से सिता हाइबा खुंदा लोइग्रमनी बाउंड्री से अदुगी मतंगदा सामुकोम से मची ब्लॉक चिंगे सामुकोम दगी लानसिलालगा मची लम लेरे मोइना हौजिक तौरिबा कनो कुकी चिप एसोसिएशन ना तांग कुलोमदोय अगस्त 2021 की निमित्ता सयेद नरिबा लम असी कुकी चिप एसोसिएशन ना सिजांग की खुन्नी है ना लाउथोपसे लमनी है ना लाउथोपसे सि युमफम यावदबा सेमजिन साजिन वाफमनी है मची के खुलापा हाइनिंग बनी अदुगा मसी के सुमाइना मोइना तौरिबम असे कम्युनल लाइफ कम्युनल हार्मनी फीलिंग वायलेंस थोकना मचा अमसु होय असिगुमसि थोहन्निंगे अदुना कोई के सरकार के मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना मतम चाना हेंगसिनबियु है जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट की मीफम अमा ट्रस्ट असिगी लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चांदम कमल सिंह की मयुमदा पांगथोक्तुना इरावत की थौरम चमना पांगथोक्पा हाइना वारेप लौख्रे हाइरी मीफम अदुना लौकिबा वारेप की मतुंग इन्ना महौसागुम सेप्टेम्बर की तांग अमा असिदा सोशल सर्विस तौदुना इरावत मंथ हौदोकनी मतुंग सेप्टेम्बर की तांग 13 अमदी सेप्टेम्बर की तांग 13 इरावत लेखितबा अमदी पोकपगी कोमोन थौरम चमना लेसुकतना पांगथोकनी लोइनना जननेता इरावत ता सैथाबा ऑनलाइन ओपन सेरेंग चांगदमनबा अमसु पांगथोकनी हाइरी चटलिबा था असिगी तांग तरा मरीदा मसागी अनाबा अमदगे मनुंग मतम चादना लेखिद्रबा VDF पर्सनल सोइबम जीवन सिंह MLA P ब्रॉजन सिंह की हाउस गार्ड ओइना लेबा वांगजिंग हाइतुपोकपिदा ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट VDF वेलफेयर एसोसिएशन की मिहुत सिंह चटुना लुपा लाख अनि कुदसिनरम ले हाइरे सैनफम अदु SB थौबाल जोगेश चंद्र हाउबिजम की मिटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट VDF वेलफेयर फंडगी लेखिद्रबा सोइबम जीवन की इमुंग मनुंगदा कुदसिनरम बनि हाइरे इम्फाल जिरीबाम लंबी के फिबम असी फगत हंदुना मालपुब गारिसिंग चटपदा अपनबा अमत लेट्रबदी जिरीबामदा हार पंदन लेरिबा असी लेरोय हाइना हार की ऑथराइज डीलर KH कुंजसोर सिंहना फोंदोक्रे वाफम असिंग असी पाउमी सिंह उनबा अमदा KH कुंजसोरना फोंदोखिबनी जिरीबाम रेलवे स्टेशन दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा KH कुंजसोर हाई इम्फाल जिरीबाम लंबी दा लेरिबा नुंग दोलान थोंग बराक थोंग अमदी अतई अतोप्पा थोंग अमदी लंबी की फिबम असी फत्तबना मरम ओइरगा इम्फाल दगी लाकपा गाड़ी कया जिरीबाम यौसलकपा ngamdaba याउरी असिगुम्बा लंबी थोंग फत्तबगी फिबम असिना हार चिंगबा गाड़ी सिंह जिरीबाम यौसलकपा ngamdabadagi जिरीबामदा हौजिक हार बैग लिसिंग यांखैरोम पंदुना लेरे लंबी थोंगी खुदोंग चादबा सिंग असि लेट्रबदी चयोल अमगी मनुंगदा हार सिंग अपनबा याउदना इम्फाल लोमदा थादोकपा ngamgani हौजिक की ओइनदी रेलवे स्टेशन असिदा गाड़ी तरा फाना लेते अदुबु नोंमगी अराकपा गाड़ी अमा अनीददी हार सिंग असि थानबा कन्ना होटनरी लैंगाकना गोडाउन मतिक चाना थमद्रगसु कंट्रैक्टर की माइकैदगी यामना कुपना हारसिंग असि सेनरी हारसिंग असि थंबदा मतिंग ओइना बहाइदुना लुपा लाख अनि मखाइरोमगी तिरपान लेदुना निंगथिना ngak seli अदुबु पाउचे खरदा हार नोंखांग चाइदुना लेरे हाइना फोंगलखिबा अदुमदी लाइबक थीबनी हाइनासु महकना फोंगदोखी अकोन बगी रेक लाख पनमिता अखोइना 65000 हाइना नोखांग चारगा लई हाइरिबदो नुमितुदा अखोगी रेंज से 12 मखाइदा जिरीबाम दौरखिबनी लाखिबा बेग मसिंग से 50 गा 8000 गुमनी अदुगा सरुक अहुम थोपगी अमा खक्कुमबदी नुमितुदा अखोइ डंपिंग दौंगमदे मदुना मारो मारो नोखांग चारगा लई हाइरिबा पोचे मतमदुदा अखोइ ट्रेनदगी पोट डंपिंग तौबो लोइजद्री मदुमसु प्रिंट मीडिया की थोंगना सेंगुक्तरी गोडाउन अमदी साइडिंग की मतिक चाना कनो तौद्रगसु अखोगी कंट्रैक्टर रोंगबे साइटगी अखोइना हुजिक हार सिंसे जामना अखोगी मरुओइबा कइनोनिना जाम चेक्सिनना थमनबगिना मखोइना त्रिपान अदुदि अखोगी क्लियर पोली हाइबा सिंसे अखोइना कुप्पगा थमजबनी
टोटल अखोइना उजिबाउदा यूरिया से हेक लाकपदगे अखोइना सिजनरिसे रुपा लाख अनि मखाय मुकी त्रिपान से अखोइ उजि लैरगा सिजनजरे हौकिबा अगस्त की तांग तरा माथोइदा हारलौनबगिदमा क्यू लेप चटपदा चिंगारेल तेजपुर थोकपा लंबी की लाइबक थीब थौदोक अमदा मियोई अमा लैखिदबा अदुगा मियोई अमना सोक्तुना हौजिक जेनिम्स हॉस्पिटल दा लायंग चथरिबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंबा हुइड्रोम मयाई लेकाइदगी हुइड्रोम रोटी एलियस मथोई की इमुंगदा लाइक माइंडेड ग्रुप एलएमजीना लुपा लिसिंग तरुक मतेंग पीख्रे LMC पीब तेंबांग अदुगी मतंगदा मथोई की अपोक्पी कमलान हाई मखोई की निहाइबदा कना अमत लेरक्ट्रब मतम असेदा LMC पांगबिरकलिबा मतिंग असिना अखोईगिसु मिचंग संग लेरी हाइबसी थमोइदा फावी नोंगमगी सुरगा चाबा इमुंग ओइबा मरमना मथोइना फगलकपा मतमदा करी फिबम ओइगनी हाइबसी खनबदा अवाबा ओइदबा नत्ते अदुमकपु इचागी थवाइदी कन्नबा अंगंबा थाक्ता होटनेगनी हाइना कमलाना मखा ताखी अगी नाइबदा कनागुबम तना खने यंगिनिंगाय लेगचब मतमदा बुंगो होइना ngasi अगी मतें फांगिरकोजे डायरेक्ट अगी बिचंग लेयन हाइना खलदा अगी थमोइदे याम हराउदे अगी ngasi हाथी हाथी सुरगा चाबनी इसाजे हुजि फरे हाइले खजु हुजि मतुंग करी तोरकने हाबा अई खंबंगमदे निगी मरमना अई हुजि खांग कोइरे हाबि इसाजे जु करम ठोकतो हाबदे अई खंबंगमदे हुजि अदुगा मयाम ने जुस माइना मतें पांगिरकोजे थौरम अदुगा मरी लेना LMC की सेक्रेटरी S ओजित नहाई हौजिक सोक्तुना जेनिम्स हॉस्पिटल द लायंगलिबा मथोई की इमुंग असी नोंगमगी सुरगा चादुना अवाबा कया मायोकनरिबा इमुंगनी हाइबा खंगपदगी LMC ना सेल गी तेंबांग असी पीबनी हाइना फोंगदोखी सिलोंग की लाइतुम क्रादा लेबा रेडलैंड्स हाइरगसु खंगनबा मणिपुर राजबारीदा मणिपुर भवन अमा सारगनी हाइना हंदक्ता मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सोशल मीडिया दा थगलकिबा वाफम अदु तरामना ओकली हाइना सिलोंग मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन SMSU की प्रेसिडेंट चोंगथाम थांगंबना फोंगदुरकली हिरम असिगा मरी लेना थांगंबना मणिपुर लेंगा की पुनिंग चिंगसिलदुना हाई हंदक्ता मणिपुर लेंगा की ओइख्रबा रेडलैंड्स की प्लॉट असिदा सिलोंग द लेरिबा मणिपुरी कम्युनिटी की खलगा मणिपुर भवन अमा साबियु हाइना SMSU ना मतम कयागी ममांगदिगी हाइजदुना लाखिबनी हौजिक्ति प्लॉट असिगी मतांगदा चयेतनबा लेट्रबनीना मणिपुर भवन असी अथुब मतमदा सानब थौरांग लेंगाकना पाइखटपियु भवन असी साबा मतमदा ममांगैगी मसक मतौ अदु कायहंदना अमदी मणिपुर मियामना इकाई खुमनगदबा मवंगदा सागदबने मपुंग ओइबा बिल्डिंग असी पुवारीगा सागोनरकलबा अमा ओइबा मरमना मदुगी चपचाबा मसक मतौ अदु कायहंदना थमनबा लेंगाकना मथौ ताबा थौरांगसु लखटकदबने लोइनना मफम असेदा म्यूजियम अमत थमदुना मणिपुर की इतिहास थोकिबा थौदोक वाथोक सिंह मयेक लाना थमनबा सिनबियु हौजिक मैन बिल्डिंग अमदी मसिगी अकोइबदा लेरिबा ऑफिशियल अमदी टेनेंट सिंह अतोपा मफम अमदा होंदोकनबा थौरांग अथुबदा पाइखटकदबनी मफम असेदा कम्युनिटी हॉल अमदी ऑडिटोरियम अमा थंबगा लोइनना SMSU की ऑफिस रूम अमसु थमनबा थौरांग हापकदबने लोइनना नुपा अमसुंग नुपीगी तोंगान हॉस्टल अमममसु मफम असिदा सागदबनी हाइनसु थांगंबना मखा तारकली आइन थिंख्रबा लालहौलुप पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक प्रीपाक की कैडर अमा डिमांड लेटर थिनबा लापदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कमांडो अमदे तरातरुक सुबा असम राइफल्स की अपुनबा खुदपु अमना ngarang numit yungba pung taranithoi taba matamda kiam kaidagi fagatpa ngamkhre haire पुलिस की फंगबा पाव अमकी मतुंग इन्ना फारबा मियोई अदुदी उरुप मखाले काइदगी फुनाल निंगथौ लाइबुंगदगी मयांगलंबम जेनाफा मेटे चहिकुन अपोकपा एम इबोतोंबा कवि हाइरे फारबा मियोई अदु वाहंग पाहंग चथबदा प्रीपाकी थौंगंबा थोइबा कौबा मियोई अमगी याथंग मतुंग इन्ना महांगना क्यामगई खोंगनांगखोंगी प्रीमियर इंग्लिश एकेडमी मनाक्ता प्रीपा की डिमांड लेटर अदु मियोई अमद पीबा लाकपनी महाक असि इंग कुमजा लिसिंगनी कुंदा ngambak कौबा मियोई अमगी खुथांगदा प्रीपाक्ता यावरखिबनी हौजिक पार्टी असिगे थौंगंबा थोइबा कौबा मियोई अमगी मखादा थबक तौबनी हाइबा खंगबा ngamki फारबा मियोई मखा ताबा आइन की थबक तरुम लखनबा इरलबोंग पुलिस स्टेशन द सिनक्रे हाइना पुलिस की फंगबा पाव असिना मखा तारकली
COVID-19 na maram oiraga kahen na awaba mayoknariba miyusingi khongul liraga All Manipur Women's Voluntary Association Amawa Poiray Leimarol Mayra Paibi Apunba Manipur Amadi All Manipur United Clubs Organization Amukona Chengyen bagi thabak leptena chathari Ngasisu lup ahum asena Bisnupur District ki tongan ba khulsing de chatuna imung chahum humfumari da chengi mating pangkre ngasigi chengyen thokpa chatpa aduda Amawa gi President Yumkhai Bam Kunjarani Poiray Leimarol Mayra Paibi Apunba Manipur gi President Longzam Memchobi Amuko gi President Fairoijam Nandoluang Amadi United Clubs Organization Bisnupur District Yukobit gi President Thokchom Norensu Saruk Yaki Haire Manipur Lainga ke Veterinary and Animal Husbandry Services Nisinduna National Animal Disease Control Program ki sarukam oina Kakching amasung Thoubal District ki Thamari dagi Nipal Faubada Leiba San amasung Iroi Singda Brucella vaccine kapthokpagi thauram ama ngasidagi haudokre Livestock Health and Disease Control ki mityang makhada Kakching District ki manung chanba Pangal Tabi Mayay Laikai Public Ground Pangthokiba Vaccine Kapa Hudokpagi Thoram Aduda Pangan Tabi JPG Pradhan Nando Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur ki Director Dr. C.S. Nandakishore Administration ki Joint Director Dr. N.Z. Ibotombi na Chingba Official Kayana Saruk Yaki Thoram Aduga Mari Lainana Thoubal Amasung Kakchinggi Veterinary ki Joint Director Dr. R.K. Khogendrazit Nahai Brucellosis asi sadagi mida launagan bayaba laina makal amani laina asina san amadi iroi singi puknungda kaiba amadi machapokpada asiba oina pokhalagi adumakpu thamari dagi Nipal faubada leiba sanau amadi iroi macha amom singda Brucella vaccine kapthok haurabadi laina asidagi mapungfana ngakthokpa ngammi hairi bahidak asi hayingdagi Thoubal amasung Kakching District ki Sashan hidak kapthokpam mafam Nipal da panglagani haina Dr. Khogendrazit na makatana fongdokki National Legal Services Authority ki mityang makada District Legal Services Authority Imphal East Amadi Manipur State Legal Services Authority anina sinduna role of PLVs in identifying victims and referral of applications for awarding compensation under the relevant compensation schemes in place haiba teamda nongmagi oiba legal awareness program ama ngasi pangthokre haire ngasi gi legal awareness program adu Indiana ning tamba chahi homfutara manga subaga mari leina na pangthokpa Ajadi ka Amrut Mahotsav ki manung chanani ngasi gi thoram aduda Civil Judge Senior Division Imphal East MJS Kenirojitna ngasigi topic asigi matangda resource person oina wangangki Indiana ningkhat tamlakpagi chahi homfutara manga mapungfa kibaga iroinana pangtok liba Azadi ka Amrit Mahotsav palan thoram ki manung channa India government ki Ministry of Youth Affairs and Sports ki makhada pangthokadaba Fit India Run to the Saruk Yaba oina Nehru Yuva Kendra NYK Thoubal nasu lagliba tang kunipal da thoram asi pangthokani haire District level Fit India Freedom Run haina pangthokadoriba thoram asi ayuk pung tare taba matamda Kakching DC ki office complex tigi Kakching District ki DC D Gangmaina lamthagani loinana NYK Thoubal gi makhada Kakching District ki manung chanalaiba khul homfutara mangadasu hairiba thoram asina konsingani haina NYK Thoubal gi District Youth Officer Michael Thangmin Liana kanghalakli Ing kumja lesingani kunithoige Manipur Legislative Assembly mikhalda Nauria Pakhang Lakpa Assembly Constituency da mirep oinaba thaurang liba SKV Devi ge Election Committee ama semkre Election Committee adu haukiba August kunithoi da Langthaba Lep Makhalaikai da leiba Chumthang Sanapung Complex da miyam gi oiba mifam ama pangthuklaba matungda semkhibani Election Committee sembagi thoram aduga mari leinana SKB Devin Hai hauzik Nauria Pakhang Lakpa Assembly Constituency de leiriba sothabagi fibam asi urubada miyam gi seba tangningbagi wakhalon amaga loinana politics ta khongdarakpani
Chaukat Tauramgi Paikat Chariba Tabak Tauram Singda Mateng Pangbiriba Singbusu Tagat Bafongdok Chari Haina Kebina Makataki. राजनीति की लंबी सिद्ध खुंदारक चरक मतमदा अइना उजरखिबा अइना चलुबा माइगे खुदिमक त उरखिबा अदुमक्की अइंगोंदा नुंगाइगिदबा थमोइदा अदुकी मतिक पेंदबा यामना लैरकपना मरम ओइरकांदा ngasi तसेंगना अइ चही नौरबसु अइ लेबाकी प्रजा की सेवा तौबददी अइ चही लैतेको अइ अहलमन सिंगी तुंग इलकांदा अफब थबक थोरम कयादी अइ ngasi Nauria Kendra Sida Mutadi Torum Zekeko Harbagi, Wakalon Dugal Winner Kandangasi, Aina Rasniti, is the Kungtang Zanzarakani Hanagi, Horupa Kaya the Gitajaba, Manga Lakrabakaya, Nasidi, I have now Mutandi, I get the Magdani Gona Topiratana, Chenbi Chong Viduriba, a Hingnunzai Kaktana, Awana, Nang Bakaya Matena Rakanda, Nasi, Honabiga Duriba Sing the Su. I have now a Tukimatic, I have Mark Tazaba, a jetpa. Thajaba ehakdang aingonda su leibiu ai matam punamakta thajaba prajagi manghanjaroige Haukiba nimit kharani asida chukiba nongna maram oiraga Litan Police Station gi manung chanalaiba Mongkot Chepu Mapada mudslide thokre Imphal ukrul lambi da thokiba mudslide aduda nungzau yauna yam laba leikom leinang ningkhairakpadagi Imphal ukrul lambi matek ama namthakre masina maram oiraga lambi asi matam khara chathok chatsin toba yarudre adumoinamag mafam aduda leiba mari leinaba authority na leikom leinang sing adu tak thokpadagi makha tana lambi chatpada atingba amata leitre haire Indiana ning tamlakpa jahi homfutara mga subaga mari leinana Azadi ka Amrit Mahotsav Thauram ki manung chana BSF SHQ Manipur ki DIG Dinesh Singh Rawat ki miting makada Fit India Movement Run ki Thauram ama pangthokre Officer Amadi Troop Singh na Thauram ga mari leinana kilometer mangagi oiba lamjel ama chenki Hakchang Sajal Tobana Piba Kanabasing Yauba banner amasu Koirengai de Leiba BSF ki campus ta Thauram ga mari leinana tetki Security Force ta Ladiba Singna Hakchang Fund Laina Bagidamak Thauram Asi Pangthokpani Haina BSF SHQ Manipur gi Deputy Commandant MD Rasit Rejana Fongdorakli In Kumja Lisingani Kunithoi the Pangthokadoriba State Assembly Election da Kundrakpam Assembly Constituency ki Merip Oina Thokadoriba Kaithelakpam Ronena Lepalaitena Constituency Asigi Award Apasing Mating Pangli Ngasisu Pangai Maning Laikai da Matam Sang na Sembi da nalaklaba Pangai Maning Laikai gi Lambi ama Balu single Tadana Sem Bahokre Lambi Asi Samjin Bada Kunja Singna Kaithelakpam Ronen Singbu Tagat Bafongdukhi Manipur Lainga ki Thabak Changbagi Ayaba Yamlabada Jahi Kontranipal Oiriba Asi Hongdokpa Mathau Tari Haina Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society KMARCS Palace Compound na Fongdorakli KMARCS na Thadorak Pacharol amagi matung inna India ki state kharada Lainga ki Thabak Changba Yabagi Jahi Asi Kontranipal Oiramba Adu Jahi Nifudagi Nifumanga Faupada Hongdok Nakre Telangana, Goa, Rajasthan, Madhya Pradesh, UP, Assam, West Bengal, Haryana na Chingbada, Thabak Changbagi Ayaba Jahi Asi, Nifudagi Nifumanga Faubada Hengat Kre. Haujek North East ki state ama oiriba Meghalaya dasu Thabak Changbagi Jahi Asi, Hongdok na bagi Thaurang Loi Kre, Asi Gomba Kongtang Asi, Manipur dasu Paikat Famthok I, Hiram Asida State Cabinet na Atubada Warep Amalobiduna, Hairiba Singh Asi Thabakta Ontok na Buhot na Biyu Haina, Jerol Asina Makatarakli. Urem bom dagina none fauba chatliba KV kontra humdoigi high voltage line asigi marakta jungle cutting amade line maintenance togadori masina maram oiraga hayeng tang kunipal amasung mathangi numit tang kun mapalgi ayupung taradagina numidang wairam pung mari fauba nonegi 33/11 KV substation amade masiga punna 11 KV gi substation singna konba mafam singda mai tharoi haina MSPDCL gi Transmission Subdivision number 7 gi manager na thokpa Cherol Amana Kanghalakli.
मी हाटपद चेनब मियोई अमगे मरी मकोंग निंगथिन पीब ngamba मीदा लुपा लिसिंग यांखै की अवार्ड पिरगनी हाइना चुराचांदपुर पुलिस ने लाउथोक्रे चुराचांदपुर पुलिस ने थोकप चरोल अमगे मतुंग इन्ना मी हाटपद चेन्नई हाइरिबा मी अदुगे ममिंग वनलाल मोई एलियस एमटी हाउलाई कवी लेफमना न्यू लमकागे वेंगनोम दगिनी महाकी मथक्ता मिहात मिपुन मरी लेना चही असिगे जनवरी 12 केस अमा लौखटखी महाक फानबा मतेंग पांगबदा सेलगी मना असि पिगदबनी हाइरे हौजिक ब्रेक अमतंगा लौजरी LX Sublimation Pauna Bazaar Imphal JMG Shopping Complex Fast Floor Mafam Masida mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame, sublimation ki pot khuding mug wholesale da pangbigani. Items available are mug printing, cover printing, t-shirt, keychain, photo frame. All the mentioned items will be available at wholesale rate in LX Sublimation. Gausia College of Engineering Karnataka gi 2021-22 gi oina admission hausari Karnataka government as sakhang bagaloinina AICTE amadi UGC New Delhi na su sakhang loba college asi Visvesvaraya Technological University Belagavi affiliate toba college ni Akupa marol gi damag Imphal gi Y Academy da contact tobiu natraga mobile number 8730925131 natraga 8904616171 da contact tobiu Saraswati Charitable Trust BSc Forensic Science, BE Cybercrime Security, Diploma in Pharmacy, BSc Medical Laboratory Technology, BSc Radio Imaging Technology, BSc Operation Theatre Technology, Diploma in MLT, RIT, ODT, Dialysis, Tamnabagidamak, Manipur Mapanda, Chatrabasu Yaragani. Manipur University da affiliate Tauduna, Pharmacy Council of India, Amadi, Ministry of HRD, New Delhi approved Tauraba, 100% job oriented Oiraba, Saraswati Charitable Trust Pangaida, course singasi English Singani Kunmathoi Kunithoi session the Tamnabagidamak admission Hojare. Hena Kupamor the contact of you, Saraswati Charitable Trust Pangai 9856 575 163 Natraga 9402 233 554. Breaking Matung the Makataba Pau Pichari. Ziribam District Labor Education के मरी लेने बा ऑफिसिंग यावना Lower Primary School दगे Higher Secondary School की Administrative Block सिंग KSO Jiribam अमसोंग Technopol amadi Manipuri Students Federation MSF Jiribam District Committee na ngasidagi matam kaktana tingzin kre haire Ozagi award pa leiringai jerak asida Jiribam Higher Secondary School amadi Borobekra Higher Secondary School gi Oja Singh transfer taukiba aduga mari leinana Mahairoi lup ani asina haukiba tangkun mathoi da thamkiba wafam sing leingak na taraktabadagi school thingbagi khongjang asi changsilakpani haire Borobekra Higher Secondary School amadi Ziribam Higher Secondary School dagi Oza transfer taukiba adu khudakta handokadabani karigumba numit nini ki manungda hairiba sing asi thabakta ontoroktrabadi he nakan bakongjang changsangani hainasu mahairoi lup ani asina fongdorakli COVID laichat laksan naba leingak ni lokhalang liba Jackson Tharang ki manung channa leingak na piriba COVID ki chana kanglon ngak taba miyoy sing police na fadana fine tian bagi tabak ngasisu makata na chathari ngasi chathaki ba police ki drive ta COVID ki chana kanglon ngak taba miyoy kun mapal police na fadana fine tihan ki tungda miyoy sing adu warning piraga thadoki ngasi chathaki ba police ki drive aduda fine oina lupalising mari chamnga yangkai khomgatki makata na COVID ki chana kanglon ngak taba thengnirabadi National Disaster Management Act lisingani mangagi makada akan ba action logani haina Inspector General of Police Operation E Priyo Kumar Singh na thadorak pacherol aman haire Lining tau sanamahi sanapong LSS ki Founder General Secretary oidamba angom lonja alepana ikhang khanghauda na leiki dabada loop asina thamoy sok na nungay taba fongdorakli angom lonja na Hinglingai matamda lauramba thaudang singasi menkhat pangamdana leihoragani mahak na leikidabada imung manung na nanghauri ba awabadasu loop asina saruk yari haina loop asina thadorak pacherol aman hairakli India ke Prime Minister oiramba leikidaba Rajiv Gandhi ge
chahi ama chupna chathagadaba homfutara taret suba mapok numit thauram ka mari leinana Wangjing Tenta Assembly Constituency ki manung chaneleba Kairembikok awang leikai ge Kangjai bungda Manipur Pradesh Youth Congress Committee MPYCC ge State Coordinator Usam Manglemna floodlight than kre floodlight pankhatpa aduga mari leinana Usam Manglemna hai leikidraba Rajiv Gandhi na mangzaramba manglan naharol singda sakti piba amadi sana khotnabada thawai yauramba adugi matung inna ngasigi mateng asi tawbani Makata nasu Wangjing Tenta Assembly Constituency ki tongan ba mafam sing de chetuna AC asigi kari tawba yabagi haibadu yengsingani Makata na Kairembikok mamang leikai gi sanabung dasu floodlight asi thanaba thaurang tawba loire haina mahakna Makata na phongdokhi Rajiv Gandhi ki sahi chupa pangthokadaba 103 suba mapok kumonga mari leinana let Rajiv Gandhi na mangjaramba Youth Empowerment tawba amadi sana bada thawai aduki matik yawram aduki matung inna ngasi ai isamag youth ama oina youth sina hauji makhoi wakhanda kari khalli amadi makhoi ihulasi ai isamag chap chana khangjai aduna ai ju ngasi youth singi angamba mating hitang tawjabani masidagi makha tara koina ai gi kendra da leiba youth singi kari wali kari tawri habdo ai yengchinduna ai tawba ngamna boju hona jage Indian men's hockey team ki defender amadi drag flicker Amit Rohidasna lemzaningai oiraba Bizu Patnaik Sport Award lisingani kun mathoi pinaba Odisha leingak na lauthokre handak te loisin ke ba Tokyo Olympic Games ta India ne chahini fu mathoi ki matungda bronze medal lobangam ki ba adudasu Amit Rohidas defender ama oina penalty corner tingbada achoba thaudang loki Amit Rohidas Odisha ge Sundargarh district tagini mahag ing kumja lisingani taratareta India team da yawrakhibani haire mahagna award asi fanglakpada hockey India ke president Gyanendra Ningombam na hai Indian hockey team ki defender Amitna lemzaningai oiraba mana asi pirakpada nungai ba fawi handak pangthokiba Tokyo Olympics ta India team na bronze medal lawrakpada Amit Rohidas na achoba thaudang loki hainasu mahagna singthaki National Kickboxing Championship ta Manipur gi kickboxing team yahollaktaba adu yamna laibak thibani adubu hiram aduga Manipur Olympic Association ke mari amata leina de haina Manipur Olympic Association MOA na khanghalakli MOA na thadorak pacharol amagi matung inna National Kickboxing Championship ta Manipur gi kickboxing team yahollaktaba adu yamna laibak thibani Manipur Olympic Association na state asida leiriba Kickboxing Association sing ngasi fauba affiliate toba amadi recognize toba leite MOA asi masagi guidelines amadi constitution leizaba state asigi apex body amani tungda asigumba nungai taba thodok asi thoktana ba sport association singna wakal tabiyu haina cherol asina makatarakli Malem pumata thengnariba COVID-19 gi laichet asidigi ngak thoknaba achamba Jackson Thaurang khara ngakna chatpinaba Mami TV ki maikai digi ningsingjari madudi yumdagi hek chathokpaga face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruk ki arapa thambiyu mai met kutsa toina hamdokpiyu amadi COVID vaccine kapa yaraba sing sungsoi soidana COVID vaccine kap thoktuna laichet asidigi kannaba miyam punna hotnaminasi Loy silakpada maroy pa umukahna pizari. COVID-19 ki ahom subaweb tengna ba Principal Secretary ni Chairman Oiba State Task Force for COVID Care Koba ama Semley Haina Health Services ki Director Dr. K. Rajona Pongdokre. La Ganeshan Manipur gi taratarit laksuba Governor oina wasak lokre. M Suna Sinduna Chaklam Kongchaki Yankai Taruk Laksuba Ningsing Tauram Pisum Chingamachagi Ningsing Kubamda Pangtokre.
PMJKAY की मखादा फंगफम थोकप चाकथुंग COVID-19 की वैक्सीन कापतबसिंग दसु फंगहनगदबनी हाइना मणिपुर हाई कोर्ट ना इंटरिम ऑर्डर अमा थोक्रे Ngasi oinadi Mami TV News na sandok jaba Manipuri Prime Time Paul matanga sa daloy jari mideng tabiri basing bam kahana karum jari.